2018 BCO CAB no Kashunani Bagai Eba Tabuni CA no Kashunani Bagai Coba Klaitani Kes Razabuni Tabuni EM Eba Ajorani Kucham MLA Robindro Deborma Khobai Khorok Tham Bisidok Coba Klaika Kerongni Bisingdi Dorbanako Paitako Keplai Bo Engka Keplai Engmur Yaglo Kes Premier Yaglo Oktober 13 Beskango Shaka Coba Klaiki Tofani Bagai Alongo Chobjangnai Kes Purjangnai Mungshawara Rangya Tomong Kes Klaika Ke Kerongni Bisingdi no Keplai Bo Nai Hini Shaka जों दिनै 2018 नि जोंनि CAB नि पुइला चबा खायना थांप्रो जों जे लामा खवाय चमनिओ जे जों आन्दोलन खायमानि चबा खायमानि आफ्रुवाने गुनुगुलुंखा किन्तु गुनुगुल साबो खलायका तामो खलायका बो साइमि हाइपानो जोंनो आजराव आं रवीन्द्र देबबर्मा आं आफ्रुतो एक्स MLA हिसाबै ताइचिनि Chini Borong Ganang Nirmal Deborma, Chini Borong Ganang Sukumar Deborma, Singapore, INPT ni leader of Tomani. As Varavano Chini Sakao 2018 Sini Sakao Indian Penal Code under section 300 actually 341 506 34 that IPC was no arrest Kenyani arrest Kenya Bagaboro Saitoka, says Pindusung. Court of Hayi, Sing Court of High surrender clay, says Pajunto, Sung Ainjetu Maniva, and I did go Soibosoni Pore, Soibosoni Pore, Sung Aini Lorai Kaimang, Sung Tini or Aino Sung Jidika, Bonibagay, Sini, Bishaska Chini Jos, Bonoba Hamba Maruo, Sini Ukil, Zarachini, Bina Poisano, Chini Ukil Robo, Bina Poisha, Singno Borg Subaka, Singno Simon Borg Sinyago and Pushakaria Zorao. Singno borok subaka chini aro chini mohri rok kobangma tongo borong bisingo singno subaka abon bagai belak belak hambai pornobo anga saklayo nai uchi je somosto police officer rok chini birudhe jara case khaine rok kai o case khaine rok sotik todonto khlaigina ne angkha kawo sotik todonto khaimani poreno oma ekai chung tini oro bekusur khalas manka boni bagai chung jara leader khaine rok ba jara to phane bagai samung tangne rok kirina ni kokri aino kirina kri जों आइनि पथेनो जों सलि खांखाय आइन बिनि पथेनो सलिनाय आउन बागै जों कोन वाराना करि आबनि बागै रमजागै मानो जेलो थाङै मानो देशनि दसनि सेवा खायना थांखाय आरो ताय कोन सिनि वाना जांनाय करि आबनि बागै तिनि सिनि मिडिया रंनि बिसिंतै सिनि जत्तो लुकरंनो आजरावो बिसेसकै CAB नो तुयै जारा सभा खायनाय रक एबं जों तिनि अमाहाय केस तैबो तंखौ सिनि बरंनि हाइबान आबो जों खाला सोंनाय आं आसा खालायो अमाहायके जों तैबो नंगौ सिनि 2020 2019 जे माधबबारिनि गुलागुलियाव फ्रुबो सिनि बरक जोंनो गुलि चाका जोंनो केस बखलायखा आ केस रक्ता कम पायाखौ आं आसा खालायो आ केसबो जों जयिंनाय हामबाय जोंथ' आरो खरकाम न आजरा सिनि बिसेसकै सिनि मोहनपुर सब डिविजननि बिसिङाव जों याङाव खवायसमनि सिनि आन्दोलन आ आन्दोलनाव प्रचुर बरक फायखा आबनि बिसिङाव जोंनो खरकामनो पुलिस रबुदै खालायगोना जत बरनो बरक सिनिलियाना हेंका जोंबो आबनो गसिन हारका जोंखौनो वानाना करि जों जेल जेल हामनाय नागा बुजांनाय ना चिनि कोनो आफु कोनो चिनि वानानानै बा किरिनानै करि कारण आबो चिनि अधिकारनि बागै जों सभा खायमानि आरो केबनि कोनो व्यक्ति बिरुद्धिया मखाय चिनि भागि जों हयते जों रखांनानै आ आन्दोलन खायनो थांनानैसो जों केस खालायो चिनि रां फैसा खरसजों गांनिया आबो जों वानसुगै लाभ करि आबनता तिनि जों खरकामनो बेकसुर खाला सोनाय सिनि माननीय जज तिनि जों सागलाय रेगा जों तिनि खाला सोंबायखा ताइ जों कोर्ट अफ फाइनाल नांगलाक तिनि केस जों कोर्ट अफ फाइनाल याफा केसफा जों फाइबानो जों जेहेतु लिडार खायना रबा कारण सिनि उकलग सब समय नाङै दङ बय नांथों आबोथ' जों बानाना करि हामबाय।